Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video. Započela sam ovaj video pjesmom za koju nemam pojma uopće da li postoji i upravo sam ju googlala i mislim da ta pjesma uopće ne postoji, nisam ju pronašla niti na YouTubeu, niti na Googleu, nemam pojma, a meni je danas cijelo vrijeme u glavi i cijelo vrijeme pjevam ljeto je, vrelo je i ja sam onda tuka napisala momci su na pivu, a nešto mi je izbacilo hajmo svi na rivu, tako da ja nemam pojma i ne znam zašto uopće dijelim s vama, zašto se toliko sramotim. Idem se spremiti zato što idemo na bazen jer su ove vrućine nepodnošljive. Evo nas, stigli smo tu na dječji bazen. U našem kvartu, nekih 5 minuta od našeg stana, ima dječji bazen. Mene gleda samo u vodu. Neke zvukove proizvodi. Ovo je naš mali zavodnik. Kad je bio u bazenu i kad ga je držao njegov tata, 5 cura je bilo ispred njega i sve su ga dodirivali i govorili kak je sladak, kak je medan, a on se onak samo podmuklo smiješka i digne ove svoje male obrvice. Da, da. Hello ljudi moji, evo javljam vam se, mi smo bili na obradu krštenja, krstio se sinčić od mog bratića, maleni Fran, moja Laura mu je bila kuma i evo sad idemo u dom na proslavu. Samo da vam kažem da je vani 35 stupnjeva, a trenutno je 11 sati i 45 minuta. Baš je vruće ovih dana, ali dobro, preživjet ćemo, tamo imaju klime, tako da... Evo Tina, reci, bok Tina. Bok. Otišao nam je na Tisak kupiti žvake i vodu. Trebam nazdraviti, prazna mi je čaša. Ovo je moj bratić Mislav i danas smo kod njegovog sina na krštenju. Ovo sam ja. Doviđenja. Nije sad ekstra profil, lijep prijedno. Danas smo moj Petar i ja uranili i došli smo malo do centra grada jer će kasnije biti opet jako vruće, tako da smo sad došli malo u šetnju po gradu, ali jednom ću vam baš onak snimati dosta toga, a ovo je sad samo malo usput kad smo već tu da vidite centar grada. Ovo je glavni trg, vijećnica i ovo je ta glavna ulica. Kako mi je smiješno jer sam ovdje prošle godine sjedila trudna i sad turam ovog svog malog dečkića i tako me ovo privlači jer je sad evo već postalo malo vruće. O, bebi, ne toliko to gurat. Evo, ovdje vam je original Zahar torta. Ali ja još nisam bila unutra jer ne dam 15 € za jednu šnitu torte. Evo ga da. Vidite malo atmosferu.
večeru. Ne idem tako često u centar. Više sam išla kad sam bila trudna jer nisam morala gurat kolica i bebu po tramvaju. Tako da kad dođem u centar, obično dođem ovdje na kobasicu. Vidite koliki je red i uvijek naručujem ovu. Zove se Bosna. Micelata bude. Evo da vam pokažem kako ta kobasica izgleda. To je dugačka kobasica presječena sad ovdje na pola da stane u pecivo. Stigli smo kući, Petar je zaspao, a ja mu sad idem napraviti kašu dok on spava. Danas će jest karfiol, mrkvicu i špinat, s tim da prvo kuham karfiol, onda dodam mrkvu, a skroz pred kraj dodam špinat jer njemu treba kratko samo. I onda ćemo to sve zajedno pomiješati, dodat žličicu maslinovog ulja i gotova kaša. Nalazimo se u mojoj i Valentinovoj sobi i ovaj ovdje dio se zove iza vrata. Tu nam je ormar, kao što možete vidjeti. I ovdje su neke moje torbice koje nosim svakodnevno, ajmo reći konstantno ih mijenjam, tako da njih ne spremam nego mi one tu vise. I ovaj ovdje dio je bio Valentinov gaming dio. I nije sjeo u stolicu niti upalio ovaj monitor, pa znači kad se Petar rodio i prije od toga. Ovdje smo planirali kupiti komodu zato da imamo više mjesta jer malo mi je ormar već prekrcat i dosta toga mi je u ormaru, tako da bi si ovdje iza stavili jer nam je ovo realno neiskorišten prostor, a treba nam sad stvarno puno mjesta za stvari. Valentino mi je upravo javio da stiže, da će doći za koju minutu pa će donijeti komode odmah gore tu. Nemam pojma, hoće danas to slagat, nisam ga pitala baš je li ima šta u planu, a ja sam mislila da kasnije idemo na bazen, ali ću vidjeti šta će biti. Tino je pozvonio, a Petar se sad probudio. Baby. Hello. Malo iznenađujuće će, zato čekam s kamerom. Jeste obje tu? Yes. Super. Evo kako što vidite, komode su stigle. A nije bilo one vješalice? Je, ali nisam mogla tražiti. Nisam tražiti, ok. Još što nisu super. Nisam još ni skinula ovo s njih. To sam danas uzela kad sam bila u gradu. Čine su i dalje ogromne, kuha se brzinski. Jučer smo imali špagete bolognese i ostalo mi je umaka kao i uvijek. Onda sam izdubila jednu veliku tikvicu, stavila smjesu od bolognese unutra, gore stavila tvrdi planinski sir da se zapeče i uz to sam napravila krastavce u vrhnju da bude malo osvježavajuće. Probajte, jako je ukusno, a i brzo se sprema. Evo ga Petrov drugi obrok, sad će dobiti malo voća. Kupim nam uvijek ovu mini baby lubenicu, zato što veliku ne možemo pojest, a i kupili smo jednom i nije bila baš bog zna kakva, pa si uvijek uzmemo ove male slatke. I da, htjela sam vam pokazati da smo kupili ova kolica, jer smo ipak odlučili da ćemo ići ove godine na more, unatoč tome što sam je rekla da nećemo, ali smo dobili poziv od naše kuma, tako da idemo kod njega na more i kupili smo ova kolica za plažu da možemo sve strpati unutra. Došla mi je Katarina na druženje. Oleandar mi je super, ali ovdje imam lavandu i mislim da nikad više neću kupiti lavandu jer očito da lavande na balkonu baš ne uspijevaju. Ovo mi je već jedno treća po redu i iako je zaljevam svaki dan, doslovno mi ovak izgori i jednostavno ništa od nje. Evo nas, stigli smo na bazen. Ovo nam je već
4. put u ovom tjednu da idemo na bazen. S tim da smo Valentina i ja 3 puta bili na dječjem bazenu. To je nekih 5 minuta od naše zgrade, a ova je otprilike 10 minuta pješice. A ovo? Još? Hoćeš? Gutljaj? Ajde gutljaj. Kaki sladak, još se nasmije. Tamo skroz naprijed je olimpijski bazen, onda je ovdje bazen od 4 ili 5 metara, ne znam koliko je Valentino rekao gdje se skače. Ovo su 2 tobogane, ja se naravno nikad ne idem na ovaj, nego uvijek na ovaj lagani tobogan. Tu iza je odbojka, a ovaj ovdje dio je kao za igranje, tu su nekakve društvene igre, pa se dođe sa djecom. Evo ga, baš je puno ljudi danas. Gdje je mama? Dedi! Ej, gdje si? Joj. Ajde, bom. Ajde. Oskara. Ajde, lupaj. A lupi pa se uplaši. Sunce mu ide. Ajde sad. A nije, pošprica sam sebe. Ajde, sprica. Vratili smo se s bazena i idemo sad na večeru sa Danijelom i Katarinom, kao što možete vidjeti za mene. Komode još nisu sastavljene, njih ćemo sastavljati sutra. Jer je sutra prva subota da ostajemo ovdje nakon 100 godina, tako da ćemo imati vremena za sve. Idemo, dečki. Našminkala sam se u 5 minuta doslovno jer sam morala oprati kosu pa nisam imala baš previše vremena za šminkanje. Ali ok, izgleda. Ovaj jedan. Dobro jutro, nedjelja je. Neko jede burek i jogurt, a neko paštetu i krastavce. Evo ga, slaganje u tijeku, konačno, i komode došle na red. Petri, šta radi tata? Petar pozorno prati sve. I evo ga ljudi, komode su sastavljene i dalje imamo dovoljno mjesta u sobi, vrata možemo skroz otvoriti. Dobili smo 10 ladica s ove 2 komode što je top i puno nam sad stvari stvarno stane u njih. Ja sam ovdje gore stavila neke stvari koje nikad nemaju svoje mjesto kao što je kamera, tablet i laptop i uvijek ih negdje smičem, tako da sam ih ovdje stavila da su mi uvijek pri ruci jer tu isto imam produčni kabel kojeg sam malo sakrila mrvicama. I ovdje sam stavila našu meni najdražu fotku iz crkve, ona je prije bila na mom stolu za šminkanje i sad sam je prebacila tu. Ovdje je fotka iz svatova moje starije sestre Helene i ovdje su naši albumi jer ih stvarno često gledam i baš mi je drago da sam ih sad tu izložila jer sam njih inače morala držati pod krevetom jer su veliki i nigdje mi nestanu. Tako da ovaj album je od mene i Valentina od prvog dana od kad smo prohodali. Ovo je album od kad se rodio naš Petar i ovo je Petrova priča, odnosno njegova radosnica. Upravo smo stigli kod Laure i Luke na ručak i evo pogledajte šta je Luka sve pripremio.
Laura je danas radila, ovo je sve on pripremao, pohao je meso, piletinu i svinjetinu. Ovdje su neke pileće rolice u nekom umaku u siru, nemam pojma šta je ovo, umak od gljiva. Malo nije ovo puno više od one kao ovdje. Evo nas na vrhu Laurine i Lukine zgrade. Ja sam skakao 5 kunu. Uglavnom imaš stijene 7 metara. Znaš koliko mi je trebalo? Jednostavno se bojim malo dolje približi da pogledam. Moj Bože. Strah me. Neću se ja približavati ogradi. Znaš na šta me ovo podsjeća? Znaš na ovo zbora? A mislim da to nije se stvarno a tu onaj što... Hello ljudi moji, evo prebacujemo se za kraj vloga u Hrvatsku. Mi smo sinoć stigli. Ovu buku što čujete iza mene je lagano skupljanje zato što moj tata danas slavi 60. ročkas i mi smo mu pripremila iznenađenje, nešto što on jako voli. Uzbuđena jedva čekam da mu to predamo i vidimo se kasnije.